Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initoke Rwanda, nibwo bana natwe imigano dukora umunsi ku munsi, bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zagiye zitandukanye. Mu minsi ishize nibwo twabonye amakuru avuga ko u Rwanda ruzongera rugatanga Madame Louise Mushikiwabo nk'umukandida uzaruhagararira mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophone. U Rwanda ruzatanga Madame Louise Mushikiwabo ngo ahatane muri manda ya gatatu, kuko kuri ubu ari uyoboye uyu muryango muri manda ya kabiri, kuko Madame Louise Mushikiwabo yatangiye kuyobora umuryango wa francophonie kuva mu mwaka 2018 kugera mu mwaka 2022. Iyo akaba ari manda ye ya mbere. Yongera gutorerwa kuyobora uyu muryango mu mwaka 2022. Manda ya kabiri ikaba izarangira muri mwaka 2026 mu kwezi k'Ugushyingo. Umuryango wa francophonie ni umuryango uhuriza hamwe ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ibyo bihugu bikaba bituruka ku migabane itandukanye irimo Afurika, Uburayi, Aziya ndetse na Amerika. Gusa umugabane wa Afurika akaba ari ufitemo ibihugu byinshi, kuko Afurika ifite ibihugu bigera kuri 29, Uburayi ukagiramo ibihugu 5, Aziya ikagiramo ibihugu 4, naho umugabane wa Amerika ukagiramo ibihugu 5 harimo n'ibigenzurwa n'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Madame Louise Mushikiwabo umaze kuyobora umuryango wa francophonie imyaka igera ku 8, ndetse akaba ashobora kongera gutorerwa kuyobora umuryango akongeraho imyaka 4 ugikaza imyaka 12. Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe igihe yavukiye, aho yavukiye, ibyo yize ndetse n'indi mirimo yagiye akora mbere yo kuyobora umuryango wa francophonie. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva none kugera ku musozo, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Initoke Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Ubwo nasimbutse ukuntu nagiye kwiga muri Amerika, mfite ibaruwa ya minisitiri mbwira ngo Madame Zero ubujijwe kujya mu mahanga, ntuve hano. Fata ya baruwa nandikiwe n'umuminisitiri, nayifashe mu mutwe iyo baruwa. Uwo minisitiri twaje no kubonana, nanjye ndi minisitiri ngiye Nairobi gufungura ambasade y'u Rwanda. Caractère ni ikintu gikomeye cyane cyane, kandi caractère ntawe uzayiguha. Nibyo cisha make nkubwire. Umwana w'umukobwa ufite imyaka nk'iyawe ugomba kumenya gutandukanya ibintu bibiri: gutinyuka si ugushyanuka. Ubundi Madame Louise Mushikiwabo yavutse tariki ya 22 Gicurasi mu mwaka w'1961. Louise Mushikiwabo yavukiye Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Louise Mushikiwabo yavutse mu muryango w'abana 9, ndetse akaba ari nawe mwana wa nyuma. Mushikiwabo yavukiye mu muryango wifashije, kuko papa we yari umuhinzi mworozi, ndetse akaba yari n'umubitsi w'amafaranga y'imirima y'abakoloni. Ikindi wamenya nuko mama wa Louise Mushikiwabo ari mushiki wa Alex Kagame, umunyabwenge akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda. Mu bavandimwe ba Louise Mushikiwabo barimo Rando Ndasingwa, wabaye umucuruzi w'umunyapolitike cyane uzwi mu Rwanda mbere ko yicwa mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu bavandimwe be kandi harimo Anne Marie Kanengwa wasimbuye Rando mu micungire y'amahoteli za Chez Rando nyuma y'urupfu rwa musaza we Rando. Uyu Anne Marie Kanengwa akaba yaranabaye mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda kuva mu mwaka 2003 kugera mu mwaka 2008. Louise Mushikiwabo amashuri abanza n'ayisumbuye yigiye mu mujyi wa Kigali, nyuma yo kuyarangiza akomereza mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, aho yize indimi cyane cyane ururimi rw'icyongereza. Muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri rw'icyongereza mu mwaka w'1984. Nyuma yo gusoza kwiga kaminuza, Louise Mushikiwabo yabaye umwarimu mu gihe kingana n'imyaka 2. Nyuma mu mwaka w'1986 ahita ajya gukomeza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari agiye kwiga icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ndimi n'ubusobanuzi muri kaminuza ya Delawaire. Yagiye kwiga icyiciro cya kaminuza, yahisemo gukomeza ururimi rw'igifaransa nk'ururimi rwihariye, akaba yarasoje kwiga icyiciro cya kaminuza mu mwaka w'1948. Ni ukuvuga ko icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakize imyaka 2 gusa. Nyuma yo gusoza kwiga, Louise Mushikiwabo yagumye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yari atuye mu gace ka Washington DC. Nyuma yo gusoza kwiga yatangiye akazi mu miryango ishinzwe ibikorwa byo gukora ubuvugizi, nyuma aza kubona akazi muri Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD. Mu rwego rw'akazi ke yabayeho igihe gito mu gihugu cya Tunisia, nyuma aza kuba umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri iyo Banki Itsura Amajyambere ya Afurika BAD. Mu kwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2008, Louise Mushikiwabo yatumiwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo agaruke mu gihugu cyamubyaye. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda, Louise Mushikiwabo yahaye inshingano zo kuba umuvugizi wa guverinoma. Nyuma nibwo yagizwe minisitiri w'itangazamakuru asimbuye Laurent Nkusi.
uyu mwanya wo kuba minisitiri w'itangazamakuru yakozeho igihe gito kuko mu mwaka wa 2009 yahise agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Umwanya yakozeho kuva mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2018 ubwo yatorerwaga kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie. Nyuma y'uko atorewe kuyobora umuryango wa francophonie, manda ye ya mbere yagombaga kurangira mu mwaka wa 2022 mu kwezi ko Gushyingo. Gusa mu nama ya francophonie yabereye Neva muri Armenia mu Gushyingo ku mwaka wa 2022 yongeye kumutorera kuyobora uyu muryango kuko nta muntu bari bahanganiye kuri no mwanya. Nyuma y'imyaka isaga 8 ayoboye umuryango, u Rwanda rwatangaje ko ruzongera rukamutangamo umukandida uzaruhagararira mu matora ateganyijwe muri uno mwaka wa 2026. Ibindi bintu bamenya kuri Louise Mushikiwabo nuko mu mwaka wa 2006 Mushikiwabo yanditse igitabo yise Rwanda Means the Universe afatanyije n'umunyamakuru w'umunyamerika akaba n'umusirikare waravuye ku rugamba witwa Jack Creme. Icyo gitabo cya Louise Mushikiwabo kirimo inkuru ifite yihuriye n'ubuzima bwe ndetse kikaba kinagaruka ku mateka y'umuryango we, ubuzima bwe bwo mu bwana mu Rwanda n'ibyo yanyuzemo kuva yagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gitabo cye kandi kigaruka ku buryo Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yashegeshe igihugu n'ukuntu Louise Mushikiwabo yayimenye ari Washington ubwo yakeraga inkuru z'uko benshi bo mu muryango we bishwe. Mu bindi bikorwa bya Louise Mushikiwabo yakoze harimo gukora muri Africa Europe Foundation, akaba umunyamuryango w'itsinda ry'inzobere mu mubano hagati ya Afurika ndetse n'Uburayi guhera mu mwaka wa 2020. Yanakoze kandi muri Munich Security Conference, umunyamuryango w'inama ngishwanama. Yanakoze muri International Gender Champion, umuryango uharanira uburinganire ku rwego mpuzamahanga, ndetse sinakibagirwa kubwira ko yakoze muri Paris School of International Affairs, umuryango w'inama y'ubuyobozi muri Afurika uzwi cyane mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ikindi kintu wamenye nuko Louise Mushikiwabo ari umwe mu bantu bavugira u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, aho akurikirwa n'abarenga 740 ku rukuta rwa X rwahoze bwitwa Twitter. Ikindi wamenye nuko ari inshuti y'urubyiruko nk'uko akunda kubigaragaza. Ikindi wamenye nuko mu mwaka wa 2014 radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yashyize Louise Mushikiwabo ku mwanya wa 3 mu bagore bakomeye muri Afurika. Naho mu mwaka wa 2018 ikinyamakuru cya Jeune Afrique kimushyira ku ruhando rw'abantu bavuga ari kijyana ku mugabane wa Afurika. Uyu muryango mpuzamahanga w'igukoresha ururimi rw'igifaransa francophonie Louise Mushikiwabo ayoboye, ubushakashatsi buheruka bwerekanye ko ururimi rw'igifaransa ruvugwa n'abantu bagera kuri 274 bo ku migabane 5 mu migabane 7 igize isi. Ngaye nguko reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku munota wa mbere kugera none mu kiganiro cyacu cyagarukaga ku buzima n'amateka ya Madamu Louise Mushikiwabo. Kandi kamubwire ngo niba ari ubwa mbere warugeze kuri Initok Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe imiganiro dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibi byiza mu byo ukora byose.